Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Hadin ke jingla jong gibor peniat ya ke jingte vote bat ke jingnyo vote ya ke election MDC hari Bhoi district. Lapan bana ya ke result jong ke jingwan te vote jong ki Paidbah ban Kristian ya lagi jong ki Kertong. Han Nongpoh constituency ke kong rona kamdet jong ke seng NPP kala wan pai biang kum ke MDC ke bathamai. Da ke ba kala ra ya ke jingjob da ke ba yo ya ke jing Kristian nagi Paidbah hadu khat 1000 lai spa handriu vote. Bat penrem yo ba balajir rani ubri sitting MDC uba yo vote 9000 handriu spa handriu par vote. Ha umsning constituency uba ban rikus nong steng jong seng VPP ulario ra ya kejing job da kebayo ya kejing Kristian naik Paidbah hadu 10,000 san spa lai po vote bat penrem ya ke kong Magdalene Sakumi Maulong kebadi ke sitting MDC kebayo ya kejing Kristian naik Paidbah da kendai hajar kendai spa hendru po vote. Ha umroi constituency uba is nehing jong seng VPP ulario ra ya kejing job da kebayo ya kejing Kristian naik Paidbah hadu kendai hajar kendai spa lai po nyo vote. Bat penrem yo barang kensai karbuki beriu sitting MDC boyo ikjing Kristian naik Paidbah dah 9000 kendai spa arpo kendai vote. Ha mau hati constituency uba kenjo lang rangtong jong seng VPP ula yo ra ikjing jom dah ke ula yo ikjing Kristian naik Paidbah hadu khat 1000 san spa kendai par vote. Bat penrem yo ba job linstan ke NPP dah 10,000 san spa lai po kendai vote. Hajirang constituency pan uba sosteno sotun jong seng NPP ula yo ra ya kejing job da ke ula yo ya kejing Kristian naik Paidbah hadu khat lai hajar praspa arpo ar vote bat penrem yo ba Victor Rani beriu sitting MDC ula yo jing Kristian naik Paidbah da san hajar kendai spa kendai po vote. Laban kedo bahagi san teligi constituency hari Bhoi district kaseng VPP kala yo jing job hagi lai teligi constituency kiba kentup ya ka mau hati ka umroi bat ka umsning kat ba kaseng NPP kala yo jing job haki arteligi constituency kiba kentup ya ka Nongpoh bat ke jirang. Rainbow of Sound Music Academy kepada nak Shillong mau berhiri Bhoi District, a music school ke baju pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School mau beri. Hak sengi saja nyadu shpau beje main step, hadu sau beje janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mendadu nyau senam seneng, ki samla, ya piru barok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingi kai jingnang shapang ke music. Hak ni ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal, but kasi vocal. Kane ke music school ke jupunya di
street performance bat ki concert aman law snam kum kadak ajing slore ki khna ki bawan puli hakani music school ti parlok baro wan lampat slam wan ban shem ka admission hakani music school. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai